ngo ushobora kuba uri umurundi Njyewe kuko ngo bumva ngo imvugo yawe ngo nindoro ngo usa n'umurundi kwa ba Fernando apa ahubwo ngende umumetisi. uri umumetisi. Okay. Abakunzi mfite ab'igitsina gore ntabwo sinzi impamvu uvuze ubutinganyi kandi ngende umutipe. Uri umutipe. Abakunzi mfite ni igitsina gore wayo nyakuye umutinganyi vipi. None se reka ngo kwako navuga ngo wike kamabinga bayarwara. Yo, what's up everybody? It's your boy Mustafa Ntagundi straight from Musanze. Fresh vibes, real movies, pure focus, no fake, no risk, no lies. We lies, we shine. Keep it rocket, bro. Keep it rocket. Yeah, it's your boy Mustafa Ntagundi on the mic. Let's go. Bro, uyu munsi rero mbafitiye umustari. Urabona ko nindoro birigaragaza guys. Ariko kabisa. Bro, mbere yuko ubwira abantu hari isano waba ufitanye na Bebeni cyangwa ni bimwe by'ampanumve biraho ngaho ku ruhande. Keretse mwe yo muri Bibiliya tubisanzwe. Bavuga ngo twese dukomoka kuri Adam na Eva. Nawundi nta yindi to. Okay, guys rero imunsi mbafitiye kwamwita umuhanzi ku ruhande rumwe ariko no umustirima wa mbere hano mu Rwanda abangaba muba muvuga abandi nukubeshya. Mbo ibwira abafana rero babanze banakumenye uriwe uko kwaba tugiye kubanomfesha kwabyita nko kubanomfesha. Je suis Bwana shalom ibyo gusa kabisa. Ni Bwana shalom iki abantu bamenya hondo content creator renza hano mu Rwanda umuboroga ibyo byose kabisa ndi mari y'u Rwanda kabisa. Aho amafaranga mu buboroga watangiye kuyahekenya kabisa birigaragaza. Harimo tumuntu kurumva ubona se bana. Mbambibona kabisa. Kurumva content creator renze wa mbere urabona ko aba cyangwa gihagazeho bya hatari. Bro, boro irimo umufungo man. Irimo umufungo. Abantu babikunde cyane kandi babikundishe n'abandi. Ndi nk'abandi bashaka kuza ibintu bakabyiherera nabonyine. Ajya ndaza nabigeramo naronka nkashishikariza n'abandi kubijoininga po. Ajya watubwiye ngo witwa nde ngiye ntago nabyumvishe neza mwa bantu. Ngiye nitwa Bwana shalom. Bwana shalom. Shalom. Byumvikane kubwo ubwo bivuze cyane bivuge ko no kumbuga zawe niko witwa byumvikane. Kuri platform zose nitwa Bwana shalom gutyo tu. Bwana shalom rero. Ngiye rero Mustafa ukuntu nteye nikundira kubaza abantu cyane ibibazo by'urukundo sibyo? Cyane mbese byerekeranye urukundo. Bwana shalom ntabwo waba uri umustari gutyo udafite umukunzi. Abakunzi? Ufite umukunzi? Abakunzi ndabagira benshi. Urabagira benshi? Aho rusiko nawe uzaba umutinganye. Ugira abakunzi bangahe? Abakunzi mfite ab'igitsina gore ntabwo sinzi impamvu uvuze ubutinganye kandi ngende umutipe. Uri umutipe. Abakunzi mfite ni igitsina gore wayo nyakuye umutinganye vipi. None se reka ngo kwako navuga ngo wike kamabinga bayarwaye. Ye nabandi gisore cyiza cy'igisempatike gutya nkajya mu butinganye man. Uvuze ngo igisore cy'igisempatike. Nk'abantu mwerera ijambo rishya riradutse. Aguba nibita amasana. Igisempatike kabisa. Ubu Bwanwa nabujyana iki kiroso nakijyana mu butinganyira. Ariko mbere hari akavideo nigeze gukora naho abantu baratangira kumbwira ngo ushobora kuba uri umurundi. Njyewe kuko ngo bumva ngo imvugo yawe ngo nindoro ngo usa n'umurundi kwa ba Fernando. Apa ahubwo ngende umumetisi. Uri umumetisi. Okay. Papa tu avuka munsi. Avuka Maroc. Ubu bantu zamuraziranye. Inge kuvuga ngo Enzo Fernandez hagiye Enzo Fernandez niwo mukeye niwo n'umunyargentine. Nago munzi ariko buraranze. No kuvuga ngo hari ufite yamatware muri za Maroc. Cyane mfite y'ubutaka. Ariko naringize ngo ufite y'ibitaro sha. Nabyo ni vuba nago ari kera. Ubikuye muri content. From content cyangwa hari n'ibindi bintu ukora ku ruhande. Muri ibintu byinshi cyane ngiye ndi n'umushoramari. Umushoramari mu bikira ko nawe ntunguye bro. Ngiye gushora imari mu nzu. Muki? Bijyanye ntago nshaka gukora business itarimo ibiryo. Ubwo ni bijyanye n'ibiryo ubuhinzi biraho ngaho. Not ubuhinzi. Ibintu by'amahoteli tu. By'amahoteli. Okay. Murumva ko rero wa mu content creator wacu
abantu mwagiraga ngo ni feke ibintu byavuyemo umufungo kuva kera na kare twe twamenye ubwinge tubizamo kare umufungo twawujabuyemo tugenda twinvestinga no mu bintu bigiye bitandukanye. None se Bwana Shalom, ndabizi kera wigeze gusohoraho umuziki nawe. Nigeze gukora umuziki tu. Ariko sinzi impamvu wacitse intege umuziki urimo amafaranga. Abana mave uti bari kuyaparika hari kandi uracyagendesha ibirenge ndakuzi. Yes. Gira ugura akamoto nawe urinjiza. Meruka ryarese. Ugira se ntihashize nk'imyaka. Yego mana yanjye. Jewe bro nge naguze imodoka 2020. Bro wayitanze. Inamaze ku. Uzi ko wayitanze wakirisi izina bande bose man. Ndarenza ubwo sikirisi hari imodoka afite ntayo. 2020 nayishize mu muhanda. Uzabahanze umaze no kuvuga ngo je nuka nageranye n'abahanzi bo mu Rwanda man. Ndarenza. Ndarenza utu. Angiye mba ngenda kabisa. None niba barahangiye mba nda. No kuvuga no ubwo rero no kuvuga ngo wowe wigereranya nko kuri ba Chris Brown ba Rihanna ba Ed Sheeran ndetse n'abandi ubwo mu Rwanda no kuvuga ngo bose urabarinze bari munsi y'ibirenge byabo. Sinzi impamvu uri kunjyana muri ibyo biboro by'abahanzi. Ibiboro by'umuziki binkure mu gendo mu content creator boro nkora njye ahubwo nje promoting abo bandi bose. None se uburyo tuba dukora tuzamura impano zabo ngabo. Abantu bafite impano twebwe tuba promota tugenda tuzamura impano zabo tukazibrandinga tukazerekana ahantu hagiye hatandukanye. None se nukuvuga ngo turi fondation turi umusingi wabo. None se ni uri mu content creator ushatse kuvuga ko kwisi yose nta muntu wavuga nka role model wawe? Arega tuza abantu uza benshi aba content creator benshi hano kwisi. Role model ufite ba William hari bande ba Isho Speed. Role model abahari ariko ba mujene nge nemera. Mbona ufite icyerekezo na Isho Speed. Yes. Okay. Kabisa rero ndumva uri mu cyerekezo cyiza kabisa. Ntago mbaho. Ariko biranagaragara sinzi niba mwe mutari kubibona. Uyu musore wacu amafaranga content irayamuha neza cyane ahubwo abantu mutarabijyamo sinzi ikintu murimo. Kuko uyu musore ubona nko ku kwezi winjiza amafaranga ngahe from content. Nyashire mu Manyarwanda nyashize mu Manyarwanda bando. Nta muntu ushobora kuroga umuntu kuri kamera se. Ndetse kubw'impamvu. None se hari ubwo mu Rwanda se? Ndetse kubw'impamvu z'umutekano wanjye. Ntabwo ndigera nyavuga kuko ntabwo ngiye kwiteza ibizamu. Jaza byo. Kari tazatunza amafaranga nakure ntabwo nayavuga. Aga nubwo ntaba mu Rwanda ariko hana rega yani ku isi muri rusange ibintu biragenda bikagera ku mpera z'isi so abantu rero ntabwo nshaka kwiteza abo bantu kabisa. Ariko abakobwa badatangira kunyiruka ariga. Ariko se wanjye nitinya n'abakobwa bya. Abakobwa se baneze. Abakunda umusore nkanjye nyine ufite umufungo ufite vision. Akeze abakobwa bose siko bambeze manu ugira ngo. Naka kantu navuze ko ndi sympathetic just kuba nje no kuri kamera nta nubwo. Ariko usafite uko ndabihandoringa ariko nakomeza kugenda niteza ibibazo ngo ngiye no mu bintu byo kuvuga umufungo ntunze tu. Aba content creator rero barakubaga kabisa. Nta muntu wabitinyuka ngiye kuri imihanda banyita panisha nta muntu wabitinyuka. Ase wo kutari warkwereka inzu yawe ko nabonye ba IC Mobi berekana amazu bakerekana ibikoni. Wo kutari watwereka inzu yawe ngo urikwereka aho urara n'iki. Sinakubwiye ko ntakunda kwiteza ibisambo se. Yes. Umugani bavuga baca mu Kinyarwanda ngo yabarongoye icyo yigemuriye uragira ngo ngewe byo kwicwa na Nyabarongo nayigemuriye. Okay. Songera kwitwararika so gake tu. None se Peter Boy. Ndakumva. Nge rero ntago njya nkunda gutinda mu bintu. Nese buriya Peter Boy. Urangiza vuba. Nge ndangiza vuba zindi nsoza vuba. Ufite ubugwayi rero wazajya kwiga. Nge ndangiza vuba ni wari ikibazo cy'iki rero. Mfite abaganga b'inshuti zanjye bakurikirana abantu bafite ikibazo cyo kuba barangiza vuba na bakurangira kabisa bakakwitaho. None se ubu Bwana Shalom ushatse kuvuga ko wowe isaha wayidaburiye amani watinika isaha yose mwana. Ibyo bibinjyanamo none ni nabikora ariko ndizeye cyane njya kwa muganga bakampima kare uburyo ki umubiri wanjye ukora. Yes. Bambwiye ko amasaha 3.
atatu wahitura hasi kabisa. Ariko kabisa njye mfite umugongo ukomeye byatari. Ugitwara? Bro. Njye narwara n'ibikombe ibintu bigiyeho. None se tuvuge ngo ko na push up ari uko mani? Push up ntera 200. Makana ubwo ugira icyo irusha n'akagarara. Kagara ntabwo yankurikira wapi ntukangeranye n'abari. Warabarenze kera. Ikabura ntatera push up ijana. Haranazirenze. Atera zingahe? 500. Ntabwo bibaho. Seri? Se Kagara sikuri kumu hypinga cyane no kubera iki? Kagara rasi? Areka Kagara yakoze ibintu aba content creator benshi byabananiye. Bra wowe wagenda Kagara akaguha ifoto. Nuko se kuryo wamu hypinga kuri cyo kigero man. Cyangwa yagutamitse n'iki? Sha wapi nabyo gutamika man. Ni ibintu biri aho ngaho. Uri kumu hypinga ugakabya. Muri byaho. Utangiye gusebya abafana rero. Abafana n'abagome bakorana unfollow nta miki. Barabizi ko nta mutima mubi abafana bandi bakunda cyane. Nta nubwo kwanza ngengera abafana n'abakunzi. Okay, none se Bwana Shalom. Ubu byaba ngombwa ko watanga nimero nawe wakize mani, hari ubwo byaba ngombwa ko utanga nimero. Natanga kugira ngo abantu bafite impano bazayinyandikireho kuri WhatsApp. Ngewe nta muntu wemerewe kuyohereza amafaranga. Yes. Nuko yinyandikiraho kuri WhatsApp ukambwira ko ufite impano ukagerageza kugenda sampling impano ufite, then nabantu ufite impano nkabyereka abanyarwanda n'abantu bankurikira ku isi muri rusange, so impano yawe ukayizamura kugira ngo nawe ugeraho agere n'ahagera cyo bita icyerekezo. So rero ngewe ntago njya ntinda mu bintu, reka ikiganiro tube tugisubikiye ahangaha wasezera abafana. Wanze kongera gukoresha ijambo kurangiza se? Ngewe ntago ijambo ko ni ikinyarwanda cyuzuye. Kagame yaranabivuze nta no gukoresha gusoza. Bira bintu Kagame yarabyanze nukurangiza tu. Nukurangiza vuba just ugapoka byihorera ugabe. Cyane ko ushaka gukirinda indwara arayirata abantu bakagukurikirana akagukera. Kabisa. Gusa kurangiza vuba hari bifite abaganga bazafata. Nta kibazo nzabyitaho nanjye tu. Ngaho soza ngaho rangiza uri kurangiza. Nge narangije. Okay. Nanjye ndarangije ariko nge ndangije ntinzi. Okay, sawa nta kibazo. So rero uyu munsi twabanye n'umuhanzi Peter Boy. Yahoze ari umuhanzi yitwa Peter Boy ariko ubu ngubu yitwa Shalom, ni content creator. Rero urenze cyane. Rero twabanye kuva ikiganiro cyatangira kugeza kuri uyu munota. Reka ngushimire mwibutsa gukanda subscribe niba utarahinduwe n'iminsi cyangwa se utarahinduwe n'ubukene, utarahinduwe n'ubuzima. Naho ubutaha uyu munsi twari kumwe n'umuhanzi twamwita nk'umukontent. Urabona ko izina ry'ubuhanzi yararyanze ngo nta mafaranga bamo. Ndi muri content man. Kabisa no mu content creator. Twabanye n'umuhanzi bamwita nde? Ariko se umuhanzi vipi za man wanashonje ariko uracyamwita. Ase ngewe bura ubuhanzi impamvu. Uracyamwita ibyuma se? Ubuhanzi ibyuma barabikesha. None se ko nikumva uri guhuza. Ubuhanzi bwari bukubereye. Tweta ndi umubloga nitwa Bwana Shalom ku mbuga nkoranyambaga zarizo zose abantu bamfollowing bamunde. Kabisa umunyarwanda kandi ufite gahunda. Kabisa rero naho ubutaha abantu mukunda cyangwa mwese mugakurikira iyi channel yacu ari kwivugira TV show. Ciao ciao.